So lento esiyenzayo namhlanje akusiyinto esizogcina ngayo la e-substation. Yes. Sizoyenza futhi Yes. everywhere la ku-Dodi khona as a-MKP. Yes. Sizokwenza make sure ukuthi indawo yethu i-clean, Yes. abantwana bethu bakhona ukuzodlala kahle. Sanibulisa futhi babukele emakhaya lapho sikhona eWitbank ezinambeni. Sinabo lana dadewethu nobhuti wethu abayo lapha inhlangano ebizwa ngokuthi MK. Namhlanje benza i-cleaning campaign, bayaklina ilokishi. As you can see emva kwethu khona idodi nengakhulu naba abafowethu nabobhuti wethu babhizi lana benza sure ukuthi ikasi kumele libe clean for ingane nawo wonke umuntu ohlala kilo. Sanibona nima njani? Siyaphila ninjani? Ya man, siyaphila man. Lana 100% sisi. Sicela ukuthi nje ukuchazela ababukeli namhlanje ukuthi nizokwenzani lana, yindaba nivuke nje niphathe amafosholo, ama-harika nisuke isigangani. Kwenzakalani? Yes. Okay, thina si-MKP. Yes. Yeah, sithe sibone ukuthi ingcono size soklina, siklinele umphakathi. Yes. Uyabona ukuthi kunjani la? Yes. Yeah, umphakathi senzela nabantwana la, senzela nala umoya emibi, uyayibona? Yeah. Mara ziningi indawo esazozingena, sihamba vele siklina la ma-dumping site. Yes. Yeah. Mhlambe expectile yini after cleaner lana, yini ama-outcomes mhlambe enifuna ukwabo nihlose ini? Sifuna ukubona utshintsho. Yeah, endleleni zethu sifuna ukubona utshintsho nje la impumelelweni ye-129 sifuna ukubona utshintsho nje konke la bacitha khona siyafika thina si-MK siyabutha. Kuyezwakala Commander Chichi, ayine utshintsho uzoba khona lana nangu wani ubhuti secretary Secretary wemkhonto wesizwe wa-29. Yes, kunjani bhuti wami? Ngiyaphila kunjani? Yebo man. Man, kuphisi. Sanibona nani saphethe lana siyisiphatha sifuna ukwazi nokuthi mhlambe ngabe lento eniyenza namhlanje nizogcina la or mhlambe nama plans ukuthi nizoqhubeka nenze ikasi thukasi kwenzakala nihlose ini mhlambe? Sihlose ukukhipha i-environment wa-29 clean. Yes. Ukuze kungabi nabantu aba-affectakayo through kwi-health yabo. Because into enjengale idala futhi ukuthi abantu bagule. Masimema kunabantwana abancane abadlala la ezindleleni, so akumele ukuthi badibane nale simo lesifana nalesi. Yabo, so lento esiyenzayo namhlanje akusiyinto esizogcina ngayo la e-substation. Sizoyenza futhi everywhere la ku-Dodi khona as a-MKP. Sizokwenza make sure ukuthi indawo yethu i-clean, abantwana bethu bakhona ukuzodlala kahle babe free. And okunye futhi le Dodi le iseduzane ne-substation of which is i-hazard kakhulu. So like we need to ensure as ama-MKP ukuthi this place stays clean, not for today, but we are going to do this continuously so that we can keep our location clean and safe. Kuyezwakala. Man, enye into bafowethu lana, I do understand ukuthi yona le Dodi la emva kwethu ilahlwa futhi umphakathi. Thina sihlala khona lana yithi esiphinde sizodampa khona lana. You understand? So mhlambe enithanda ukusho Comrade Chichi, ngabo bona abahlali balana abalahla khona la. Kungasiyi dumping site lena abalahla khona lana. Kumele cleaniwe every now and then. Nithanda ukuthini mara kodwa kubabukele emakhaya? Kubabukeli sithanda ukuthi mhlambe laba abahlala la iduzane ngathi man bangalinda umasipala bafake emaplastikini babeke la endleleni balinda umasipala ngoba bona yibo futhi abagulayo khona la iduzane laba abacitha khona la. Yeah, bazibangela ukugula khona la futhi nabantwana yonke ubhlungu man. I know cha sibonga kakhulu bafowethu, sethemba bazizwile ngabo abahlali bakhona kule ndawo sikuyona, because iDodi lena vele ilethwa yithi ayisuki ile ekudeni le isuka khona lana amapampasi lana ama-plastic yonke into khona lana. At the end of the day kumele kuze umphakathi uzoklina, okungukuthi akusinto ekumele yenzeke ngaso sonke isikhathi. 100% siyabonga bafethu. Salute.